Mano bani olong biang kum ke Chief Minister ni Chief Minister jong Delhi. Kawang keti ke BJP ya ke APP. Penkin mau gi por badam ya ke jingle ben ke seng AAP ya ginong por bancal. Bat pen yang kerteng ke Kongres dagi pesatar ba persya ya Arvind Kejriwal bat kum juru ya ATC ke badai ke Chief Minister pemerintah jong Delhi. Keno ru ke seng BJP bagi rohnya ke badai po Bangladesh kedi gibut bang jong seng Aam Aadmi Party. Kumba election po District Council po Meghalaya kelas dang Songsit mendaga kenti po Delhi Assembly election ro kelas dang Songsit ba hakaba kajing kan keti iwe kata nagalang keseng BJP persya keseng AAP bat kum juru keseng Kongres tetom tang singap ya kan for election kepada po Delhi udak jengkeli ubak raw ba lan bahe ba kata kalong bahato Chief Minister Barim jongka Delhi katu Arvind Kejriwal unang yok lan ayam banlong biang len simti biang kum Chief Minister jong ketika nongba kata nongba Delhi kabadi nongba jong kari India hakaba hakati kanongba kidan handu kumba new posit kaseng AAP len Aam Aadmi Party kabalam khamat dau Chief Minister Barim kata Arvind Kejriwal kata gi artem baglabat yaga surkar hapo nongba Delhi kata husnam arja khatsan bat husnam arja arpo Barkajing job yung seng AAP hakiti artili kitem kataw arja kasan nagan nyo postit layo adu nrupo nyo tanglay state banyo pul bat kataw sunam arja po kalayo nrupo lay nagan nyo po tem daw sunam arja pusan kudak jenggeliu bahe bahanam ta seng APP hatau kalaban kurbiang em ya kajing job lane banyo sensar biang hakiti kanong Delhi kabadai ka Union Territory jong kari India kumjuru kas kanong jong kari India hakabagaron kam tang lai pusan lai penrungun banyo ya kam juruti banyo sensar hati kanong kata nakan yo posin kaseng AAP lane Aam Aadmi Party nakan yo posin klapen mi kertong lut lane klade penalut ya boro kandidat nagite boro nyo potili kisin nang ta Kongres sau punyu ngun lemon penbena nagite nyo posin bat ke BJP kam sem 48 bena tang uwedu kandidat namta kenong Delhi bat nagaleng kong katseng Kongres kelaban penbenai kerteng banyak persya ya Arvind Kejriwal kata do Sandeep Dixit ubri ukun jong Sheila Dixit ka Sheila Dixit kabari ka Chief Minister Barim jong nong Delhi Sandeep Dixit udairu IS officer bat kerdan pule ka jong uru kalong biang ma baka jingkerman jong Kongres kalong baka jingkun jong Sandeep Dixit persya Arvind Kejriwal kalong kajing job lane kalong ka basaiso banyora ya katong mentan ngeleng ke BJP kala pentron lane kala kawang keti yak seng Aam Aadmi Party kabalam khamat do Arvind Kejriwal kata mentar keno bagapor jong kapor covid lane kapor corona bau Arvind Kejriwal lengon ba yaki paj ba nong snong jong UP bat ke Bihar khamtam ki badai napo ki than Purvanchal kibasa apo kanong Delhi hakati kapor covid nagaleng BJP kala keno ba ka party Aam Aadmi Party jong Arvind Kejriwal kala leben dagba kamsha ban treatment lane ban sumar yakin susnong jong UP Bihar kibring thain Purvanchal hakapor corona kila pawan bagbak selesnong namar baki ong ba kimbet ban sumar hapo Delhi ka BJP gal ong ru bahak tikpor kladon katto kanengut kivriu jong Purvanchal kila suklat ne duno yala ka jong kajing im nagada ko jing leben jong seng Aam Aadmi Party bomsa masumar po Delhi kum tanang ke BJP kal ong ibriu jong than Purvanchal kibala klan nom sunong nom ta po Delhi bagi dia ban husiar lane kide ban kinit ben riu ban ai vote su yak seng AAP namar kajing lengon kajong ki hagati por bat kiran nadu sau pulang ngudi kinong Purvanchal kibade kinong tebut kiblasa lane kiblayo ban tebut po Delhi kata nagate kenyo po tili kisit kinong Purvanchal kidon hadu khat nyo lane arpu tili ki assembly sit kiba kinong susnong jongate ke Purvanchal kiyo ban tebut barsaka wei kajing keno jong BJP yak seng Aam Aadmi Party kata kalong baka BJP ladiman ban investigation lane ban pak toket yak seng AAP
ya ka jing penrung tu lane jing penrung nong thebut tu ya ka jabin rio Rohingya ki badai ki poiwer na po Bangladesh bat ka BJP kala kena ru ba seng AP kala pelong ya kitegi jabin rio Rohingya ki ba poiwer na po Bangladesh kum kabut bang ka jungki ban penjob lane banyak selisar ya kan nampak Delhi bat nagaleng kaseng kongres so sagawai par kertong kwa ban pelim no ya ka chief minister ko menta jong Delhi kata ka atisi ka kongres klasai dak alka lamba kabadai ka All India Mahila Congress presiden pat kumjuru mensua kadai na seng AP Henry Klami no bat la join no syakreng kongres hakati kapor na seng AP katai ka lamba kadai kanong mikman napo candi chok sin bat menta kan ikon persya ya ka CM jong Delhi kata ka atisi napo kal kaji sip kalamba kabadai ru mensua kum presiden jong Delhi University Student Union bat kum juru ka national president jong ka National Student Union NSUI bat kum juru ka general secretary jong ka Delhi Pradesh Congress Committee bat ru ka former secretary jong ka All India Congress Committee ka ATC ka barang suyoban kum ka chief minister jong Delhi menta usnam hadin balah syakem no lai seset patok yo Arvind Kejriwal kalasim ya kasuki chief minister jong Delhi hau upanai September menta usnam batkan kod hau ne upanai Februari jong usnam arja apusan hadin ba ka election commission jong gari India kan sapan bana ya katarik ban pelong ya ka election po Delhi batkan eruk labu udak jinggeli hatu Arvind Kejriwal lanek ATC kum ka CM ladak APP lanek Aam Admi Party kanwan biang hagapor sinsar po Delhi tetangum ne nam tagani kubor election ke badai bar po Delhi ngan sai upload penmi biang i pat ki video telara episode nan subscribe ya kana channel ba pila bani i on upload biang i pat ki video pila ba subscribe kumne kumbang lapen i ha kana ki video banyan utai subscribe nang ta nyon itu bell ban nang ta salai dulu ya ke video tangam ne tar bang snu pat ha ke video kublai sebun